العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga palanggungan ha agama Islam, puas ding ha amin kaya pamudji iban kaya pananglit sin kita niyo pa Tuhan nato Rabbul Alamin. Demikian amuin kaya panalawat iban salam papangho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin yari na isab kita niyo nakapagbaymata akar na sin humati atawakan mga jian ding mga ilmu sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Asabiat tu mga palanggungan ha agama Islam, murah-murahan bang main kita niyo halam sin pamarihala sin Allahu ta'ala katan bangsa muslimin. Demikian amuin katan nannaingog atawakan timatagad ha waktu ini bang mayan hilistasin Allah subhanahu wa ta'ala in mga waktu na to haamuin timbangan sin kita niyo hakarayawan pagdatong haadlaw mahuli. Pagpuas din dito mga palanggungan ha agama Islam, sugpatan sin kita niyo in tafiq atawakan mawdu amuin basahon na to haadlaw ini atawakan hadum ini akarna in parakala ini tantu jumatu kato atau akan tantu inyari kailangan sin kita niyo asabiat tu hatihon nato in mga pangaddatan niya atau akan in mga aturan hasupaya in parakala ini bang mahinang sin kita niyo sababan amuin hikakawa nato pahala pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban lugayan sin kita niyo huminang kaniya amuin sababan hikataod sin hikataasin darajat sin kita niyo iban sin hikataod sin karayawan sin kita niyo ha lugay na to rin di ha babaw sin gumi ini mga palanggungan ha agama Islam. Muna in topic sin kita niyo amunain adabul majalis, aturan lang niya sin mga paglingkod-lingkod. In tabiat sin manusia maglingkod-lingkod, magmiting-miting, mag-harap-harap, mag-ison-ison hasababiat to atihon na to in mga aturan sin parakala ini supaya biyan amoy mahinang ding mga pahala sin kita niyo hawak to in siya hinangon na to. Muna biita sin Allah subhanahu wa ta'ala ulang maglabi ha suratul Mujadalah ayat ikahamputag-isa. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. So in ayat ini kulang maglabi hada ta'dibun minallahi liibadihil mu'minin. Yari anta ding mga aturan pangaddatan amuin diaksin Allah subhanahu wa ta'ala hapag-addat ha mga bangsa mu'minin. Apabila in hambuk muslim, apabila in mga muslimin, yaon sila naglilingkod-lingkod, ang mga lilingkuran nila, sartaon long niya magdaratong, amuin doon maun kanila, na subay nila biyan amuin, hinangon in tafassahu, bimana mag-insud-insud sila, supaya biyan amuin, makasud in iban nila yon din doon halilingkuran nila. Idha qila lakum tafassahu fil majalisi, fafsahu yafsahillahu lakum. Apabila lang biyan pangayon kaniyo, iyanon kaniyo biyan, pasibugon kaw na sumibog kita atawakan, dihilan tabian amuin labayan makalingkod in tay manghod tayo supaya amuin makawa na to in pangaddatan ha paglingkod yato sarta in paglingkod na to ito sababan tumbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha amuin pagpasibog lang niya di siya jumato din doon in amuin parakala yan tabian astulan in paigon mo atawa pasibugon mo atawa kan biyan amahan siya. Bimana subay hilabay hatiranan sin pagsulot-sulot iban sin pagison-ison sabab yato sababan hikadawhat sin sila haamin pahala hitumbas sin Allah Ta'ala pa mga tao huminang kanyato.
Demikian wa idza qila syuzu ay irtafa'u wa tanahu an majalisikum lihajatin tu'rad fanshuzu. Demikian mangsa upama patindugon kau halingkuran mo hakarna aon den dun mga maslaha, aon den dun mga karna amuin kasanyangan atawakan biyan para kala subay kau tumindog na labi aula subay kau tumindog. Atawakan subay mo binun in lingkuran mo yaon. Amuin di na kau tumagad subay mga maglugat atawakan subay mga magdiskas sabab yatto kaingatan mo aon biyan maslaha. Aon biyan karayawan amuin sabab sin pagpatindog kay meto. Pa innal kamu bimisli hadil umur minal ilmi wal iman. Tumtumon nato in mga parakala yaon. Amuin deng ha mga pag-insud-insud yato. Iwan sin pagtindog mo bang siya kailangan na inyato deng ha mga tandain ikaw nagdarakaw sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagdarakaw sin panghati, iban nagdarakaw sin pamaratsay ha mga amuin kihatihan mo ito. Damikyan wallahu ta'ala yarfa'u ahlul ilmi wal iman. Na ingatun nato in Allah subhanahu wa ta'ala ang katun niya in mga sila amuin taga panghati, iban sin mga sila amuin taga pamaratsaya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin darajat hatiap-tiap biyan haamuin gantaan sin ilmu nila, iban sin gantaan sin panghati nila. Damikyan wallahu bima ta'maluna khabir, ha mga paghinangon sin kita niyo ito, asal yato kaya kabatukan, kaya ingatan yato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab yato, tumbasan da sin Allah subhanahu wa ta'ala, intaw huminang marayaw, haamin karayawan. Damikyan, intaw isab huminang sin kangian na, wayron makawaan niya malengkan, amuin kangian day sab. Hasabiat to mga palanggungan ha agama Islam, amuin aturan yan tabian sin, amuin pag-insud-insud yato, supaya makasudin tayo manghud mo halilingkuran, atawakan pagtindog mo yato, hamas laha yan tabian aun sababan, na inyat to sababan yato amuin, tandain ikaw nagdarakaw sin ilmu sin Allah Ta'ala, iban tandain ikaw taga pamarat saya kau, bimaana biawbugbugan mo biyan in mga amuin kihatihan mo yaon, mga palanggungan ha agama Islam. Taib. So amo yato ding ha mga aturan at tawakan ayat, damikyan hadith, mataod day sabyan na sabot ha amuin parakala, at tawakan karayawan, sin mga amuin pagtulong tabangi. Sabab bang kau yato amuin sumibog, at tawakan biyan iminsud kau, tiyabangan mo intay manghud mo. Natanto isyun tumabang, hatay manghud niya, in Allah subhanahu wa ta'ala tabangan niya raysab. Damikyan, isiw-isiw yan amoy magpaluhay hatay manghud niya, na tantuin siya paluhayan day sab siya sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Taib, mga palanggungan ha agama Islam, biyaon ation nato ding ha mga pangaddatan. Ato kan aturan sin paglingkod-lingkod, muna ding ha mga pangaddatan, fadlu dzikrillahi fil majalisi, wan nahyu an majalisin la yadhkuru fiha ismuhu Allah subhanahu wa ta'ala. So, fadal, kalabihan lang niya sin paglingkod-lingkod, amuin paglilingkod-lingkod yanin siya sabot, amunain pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, amunain panglang isab sin syara, ha mga amuin paglingkod, wayron din doon amuin hihinang, inkarna pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'an nahyu syadid, an majalisin la yudhkaru fiha ismullah. Ang tutud matampal masawa, in panglang sin syara ha mga bangsa mu'minin, bangsa muslimin, amuin sadya, lumamod sila paglingkuran. At tawakan na nun, lumingkod ha paglilingkuran, amuin mga paglilingkod yaon bukon biyan, amuin karna, tumumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis din kan Abi Hurairah, kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yakumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa kamu an misli jaifati himarin wa kana lahum hasratan. Dendi mga tanda yan tabian amuin kangian sin mga paglilingkod habukon karna sin pagtumtum ha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis din kan Abi Hurairah, kiaulungan sin Allah ta'ala na misara siya. Namisara in Rasul sallallahu alaihi wasallam, maming kaumin, wayron lang niya ding ha mga tumpukan, at tawakan wayron ding ha mga tao biyan, amin dua tu sambil tumaot biyan,
tumindog sila ding haamoy lilingkuran, habukon karna sin pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, maling kanim pagtindog nila yaon atawa kanim pagignilaon yun, biya sila sin amuin mga amuin natatahay himar, atawa kan amuin mga ianong tabi mga himar, biya matay na. Ya, hiyantang sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana lahum hasra. Damikyan imaput nila rin doon hainang nila yun, amuin kalugian. Kalugian. Hiyantang sila sin Allah ta'ala amuin biya, dengan mga sangi-ingi hantang. Damikyan biyta sin Allah ta'ala in resulta sin paglingkod nila yaon, amo na in kalugian. Mayta, wa fi alfaz, hadal hadis min tamfiri ma fihi wa qawluhu, illa qamu an misli jayfi himarin ay misluha pinnatan wal qadarati wa dhalika liman yukhawwiduna min al kalami fi a'radin nasi wa ghayra dhalik. So iupama sin Allah subhanahu wa ta'ala biasin himar yato amin yaon na rin doon na natatahay at kan himar miya matay na di na kaingat ng mga biyari indagbus niya iban sin amin ni yan tabian habahu, damikyan biyan haamin dagbus, mangi na siya pangatod sin manusia. May tayat to, sabab yung paglingkod yaon, unin jimato rin doon, amo yung pagbisarahan, amo yung mga parakala sintay manghod nila. Amo yung kaiban sintay manghod nila. Iban sin amo yung mga kasipugan sintay manghod nila. Damikyan yung pagmimitingan, amo yung mga bisara biyan yan tabian bukon, haaturan sin syara sin agama. Hasabiat to, sabab nakapanglimot na sila, sabab nakapamisara na sila kaiban sintay manghod nila, nauno in resulta niya in sila yaon bale, amin hikakawa nila dusa, na bang dusa na imakawa nila, natantulong niya amo na ito, wakana lahum hasaratan, bimaana amuin pagsusunan nila in paglingkod-lingkod nila ito. At tawakan amuin, pakakawaan nila pardusahan in paglingkod-lingkod nila ito. Wadhalika bisababi tafritihim fi muqabilu dhalik. Sabab sin amin nakapasad sila para kala pangdaakan kanila, sarta amo pa inahinang nila amin mga pianglangan kanila. Wa fi muqabil dalik, malaw umirat hadhil majalis bidikrillah, damikyan man kita mo sabihin opposite sin para kala ito. Bimaana yung paglingkod-lingkod nila yon hakar na supaya amuin makaingat sila sin mga pangadjian, sin mga ilmu, sin Allah subhanahu wa ta'ala, at tawakan amo na yung pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, at tawakan amo yung pagpudji, pagsanglit, pagtasbih, pagzikir, kataan biyan pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin pagsalawat pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iban uno na biyan in mga gantaan, maslaha amo yung hikarayaw kanila, hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala, na pa inna hadihil majalis mahbubatun ilallah, na maitong in paglilingkod yaon, dengha mga lilingkuran amo in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabiat tu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatun. Inna lillahi malaikatun yatufuna fit turukin yaltamisuna ahlad dzikir. Sabunna awnin Allah subhanahu wa ta'ala mga malaikat. Awni Allah subhanahu wa ta'ala, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuk, sabunnain Allah subhanahu wa ta'ala, awn siya mga malaikat, amun yatupun bimana maglibot sila biyan akatiranan, yaltamisuna ahlad dikri, amuin naglalawag sila sin mga paglilingkod at tawakan mga manusia yaon din doon nagdidikir pa Allah Ta'ala. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah, apabila sila yaon makabak, amin mga manusia, kauman tumpukan, nananumtum, nagmimiting, naglilingkod, nananumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, tanadaw, nagtawag-tiawagi sila. Sa mataw di mga malaikat yaon. Amin niyasayin sin Allah subhanahu wa ta'ala, papaglibutun, papagtawapon din diha, hibabaw sin gumi ini, amin maglalawag ha, amin mga manusia, nagtitipon-tipon, naglilingkod-lingkod, manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila on hambok ling kanila makabak, yan sin nakabak yaon halummo ila hajatikum. Aday nakamulong niya, paamin niya maksud niyo. May mana amin lalawag niyo. Kal,
Fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Sambil yung mga malaikat hinang nila mga palanggungan ha agama Islam, amuin tumatabon-tabon biyan at tawakan yan untabya sin timuturong-turong biyan iban si mga pikpik nila. Pa mga tao amuin nanunumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala yaon. Qal payas'aluhum rabbuhum. Sambil in mga sila ini, yasubo sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawain Allah subhanahu wa ta'ala, bukon sayon na nga subuha karna di niya kay nangatan. Labis yain nakaingat sin hal, sin mga amuin ipon na himinang haparakal apaghihinang nileto. Sumagawa, yasubo sin Allah ta'ala in mga malaikat ini, hakar na abiyan supaya maawon indis ka sa antara nila, supaya biyan kaingatan sin kita niyo biyan, in karayawan sin mga nahinang sin mga tao yato. Unim pangasubo sin Allah subhanahu wa ta'ala, mayakulu ibadi, unulong ni mga piagbibisarahan, piagmitingan, sin mga ipon ko yato. Allah ta'ala labi makaingatahin ang nileto. Kalu insambong sin mga malaikat ini, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Unin sambong si mga malaikat, in sila yato ya Allah, amoy nagtatasbih, nagdidikir, nagtatakbir, nagtaadim, nagmalaggo, iban kataan na biyan pupudjihan kay mo. Inhinang nila paglilingkod nila ito. Yan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila, kala fayakul harraawni. Yan sin Allah ta'ala mga malaikat yun. Uno balaw niya, nahinang nila yun kako. Bihato hinang nila ito, kataan siya but nyo neto. Kaya kitaan nila ba ako? Yan sin mga malaikat, wallahi maraaw ka. Ya Allah, way nila kaulang niya kaya kitaan. La wallah, maraaw ka. Way nila kaulang niya kitaan ya Allah. Yan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga malaikat yaon. Wa kayfa law raawni. Beriin na lang sin Allah ta'ala, bang nila ako lang niya kaya kitaan yaon. Yaon sila nagtatasbih, nagdidikir, nagtatakbir, kataan biyan, nagpapatumtum. Beriin lang niya, bang nila pa ako lang niya kaya kitaan. Insambong sin mga malaikat, law ra'aw ka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aksara laka tasbihan. Yan sin mga malaikat ini, ya Allah bang nila kau yaon kakitaan, mas labi palaw niya tumaod iban kumusuglong niya, in mga pagpudji nila kay mo iban sin mga amuin pagtasbih nila kay mo ya Allah. Yan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Qal, yakul pamayas aluni. Yan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga malaikat. Unulong niya in mga piangayo nila kako. Yan sin mga malaikat yaon ya Allah, yas'alunakal jannah. In mga tao nagdidikir, nagtatasbih, wawasiat kataninang nila pagtipon-tipon nila yaon, in sila yaon nangangayo kay muhaamin surga mo. Yan sin Allah subhanahu wa ta'ala, waharraawha, uno kaya kitaan nila na balong ni in surga along niya piangayo nila yaon. Yan sin malaikat, la wallah ya Rab, way nila palong niya yaon, kita along nila ya Allah, in pia pangayo nila yaon. Qal, yakulu pa kayfa law annahum ra'awha. Yan sin Allah ta'ala, beriin na bahalong niya bang sa upama kita nila na impia ngayon nila yaon. Insambong si mga malaikat, law annahum ra'awha kanu ashadda alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa azama fiha ragbata. Yan sin mga malaikat, ya Allah, bang sa upama kaya kitaan nila na impia ngayon nila yaon, na tantulong niya gamman lang niya kumusog. In pagpangayo nila, iban sin katuyo nila, iban sin amin pagharga nila haamuin ragbah, bimana amin nafsu nila haamuin piangayo nila yaon. Yan sin Allah subhanahu wa ta'ala, qal, pamimma yata'awadun, iban uno isablaw na impiag patalibunan nila law niya kako. Insambong si mga malaikat, mga palanggungan ha agama Islam, qala yakulun minan nar, in sila yaon ya Allah, nagpatalibon sila, nagpalayo sila haamuin apinarka jahannam. Qal, yan sin Allah ta'ala mga malaikat yaon, wa arra'awha, uno lang niya, kita nila na balong na inarka pia pagtalibunan nila yaon, pia pagpatalibunan nila yaon. Insambong si mga malaikat, la wallah mara'awha, way nila pa yaon kita ya Allah, in pia pagpatalibunan nila yaon. Yan sin Allah subhanahu wa ta'ala, beriin na baha in sila yaon apabila kita nila inarka. Insambong si mga malaikat,
law ra'awha kanu ashadda minha firara. Bangsa pamalaw niya kita nila in mga narka yaon na mas nakalando law nila in pagpagoy nila ding narka yaon. Iban sin mas nakalando in kabuga nila panarka yaon ya Allah. Qal fayaqulun wa ushhidukum anni kad ghafartu lahum. Yan sin Allah subhanahu wa ta'ala na habihat tulong niya ipasaksi takamulong na in mga tao yon long na iaampun ko na sila. Allahu Akbar. Bimana in mga tao naglilingkod hakar na sin pagdikir, pagtumtum, pagtasbih, pagpangadji hail mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, way pa sila nakatindog hati lilingkuran nila, piasaksi na sin Allah ta'ala in mga kamalaikatan niya, in sila yaon niya ampun na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kad ghafartu lahum, qal yaqulu malakun minal malaika. Asabiyat to, aun nabiyan nakabitsara ding mga malaikat. Amun diara sin Allah ta'ala nagbisara yaon. Ha? Fihim pulanun laysa minhum. Long ne ya Allah, aun din nun long niya indakwan niya na nahambuk-hambuk biyan in sila yaon bukun sila limingkod din nun hakarna asin paglilingkod yaon. Sumagawa aun sila hajat. Aun sila biyan dimatong sila rin doon, aun sila hajat. Bimana bukun ametin gawin nila. Nalimingkod din doon. Sumagawa aun sila hajat. Uno-uno na biyan ding mga hajat nila hakarna din doon nakaagad ding mga tao lilimingkod yaon. Taib kala yan sambong sin Allah Ta'ala humul julasa la yashkabihim jalisuhum. In sila yaon yan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mga tao nagsasaumadya, mga tao naglilingkod da sila. Tandaan nila yaon sila rin doon. Asabiat to nakaagad da siya ding mga tao amin yampun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ito. Sabab sin amin kalamot niya hapaglilingkod sin mga tao naglilingkod hapagtumtum pa Allah Ta'ala ito. Allahu Akbar. So amo ito mga palanggungan ha agama Islam, ding mga kalabihan yan tabihan sin amo yung paglingkod-lingkod hakarna sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataw kan karna sin amo yung paglingkod, pagdikir, pagtasbih karna sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So amo ito mga panagnaan ding mga aturan sin paglilingkod. Damikyan hikarua mga palanggungan ha agama Islam, ding mga aturan sin paglingkod, amo na lang na ikhtiyar rafiqul majlis. Subay kaulong niya mami, isyuin mga saumadyahon mo ha paglilingkod. So minal umuril muhimma jiddan fi hayatil mar, ding mga parakala along na importante ha kabuhi sin manusia, subay siya mami, bang isyuin mga patut manusia subay niya saumadyahon. Amin dahon niya maglingkod-lingkod. Lian nal insan yata'atharu bijalisihi wala budda mahama kanatin dahu min kuwatin wa hasanatin. Sabab in paglilingkod-lingkod daran ini, amin pagtipon-tipon daran in maglingkod-lingkod ka o magmiting-miting iban si mga bagay mo, tanto na sadya hika amuin apekto ini kay mo, atawakan hikalamin kay mo in mga pangaddatan sin sila yaon. Atawakan in mga kakahinang sin sila yaon. Walida arsyadana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam asabiyat tu amin pianduan kita niyo sinjunjungan nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam atungod patut kita subay mami bang isuin mga daran subay tadahon maglingkod-lingkod. Almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum may yukhalilu. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in manusia law niya doon siya yan lang niya aga maskid mga bagay-bagay niya. In manusia, sibo yan inagaman niya, iban si mga bagay-bagay niya. Hasabiat tulong niya, pami kamulong niya, bang isyun bagayon niyo. Isyun daran niyo daho maglingkod, isyun daran niyo daho magmiting-miting. Sabab, in mga bihaan yan, in kamatauran, in maglingkod hambok, sibo sila kakahinang, sibo sila agama, sibo sila akida, sibo sila aturan, sibo sila agun pangaddatan. Tandaan nila, sila in magbagay-bagay. Hasab sim pagbagay-bagay nila ito, agun yan tabihan hang kaanggil biyan in mga kakahinang sin sila. Wa ma'nal hadis annal insan ala adati sahibihi. Maksud sin hadis den donhan in manusia alaw niya, in pangaddatan niya, biara sim pangaddatan sim bagay-bagay niya. Demikian in mga kijut kuhibal niya, biara in kamatauran kijut sin kuhibal sin iban niya. Demikian in pag-agama niya,
biya rasin pag-aagama sin mga bagay-bagay niya. Taib, paman radiya dinahu wa khulaqahu khalalahu. Bang nakaw nagrida hamok tay manghod mo, hapangaddatan niya, iban sin agama niya, magrida ka pag-agama niya, iban sin pangaddatan niya, na iyaon in marayaw amuin sa umadyahon mo ataw kandahon mo maglingkod-lungkod. Nabang sa upama, way mo kita din doon kanya in karayaw sin pag-agama, iban sin kangi, sin pangaddatan, na ibot-ibotin ikaw subay ka umanib, humali ikaw ha mga sin, pakipag sa umadyak kanila, ataw kan amuin daran-daran paglingkod kanila. Wala kadara bala ng Nabi sallallahu alaihi wasallam matala. Dihilan kita ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam upamahan, hakar na sin mga paglingkod-lingkod daran ini, ataw kan pagbagay-bagay pag sa umadya daran. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, masalul jalisus sali wasu, kahamilul miski wa nafihil qir. Kahamilul miski imma ayukhdiyaka, wa imma amtabta'a minhu, wa imma antajidu minhu rihan tayyiba, wa nafihil qiri imma yukhrika siyabaka, wa imma antajidu rihan khabithata. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dihilan niya kita ni upama sin pagbagay-bagay, paglingkod-lingkod, hata umarayaw, iban sin tao mangi. Bialaw niya, upamahan law niya, sin amuin pagdaragangan sin hamot-hamot. Magdaragangan sin hamot-hamot, apabila kaw yaon do sumud, pagdaragangan sin hamot-hamot, hadi pa kaw yan tabian mami, amuin dihilan pa kaw si mga tester niya to, na tanto biyaan amuin, aw na biyan karayawan makaamo. Pagwa mo rin doon, na either biyan nakarakaw sinhamot amoy mga bakas piasulay kay mo, ataw kan bang nakaw nakabibiyan, na tanto biyan maramo biyan pakatauran in hamot, sin amoy hamot-hamot na bimo yaon. Nabihat to in karayawan sin tao bang tao marayaw in paglingkod-lingkod mo, haamoin kakitaan kaw si mga tao bagay-bagay nila. Sartain ikaw in bagay-bagay mo mga tao marayaw, na bang kaw biyan wakto na ngailangan, wakto kaw biyan naghajat. Kaya kitaan kaw sin mga bagay mo, na tantuin ikaw yon hihurmat nila kaw, tiyatabangan nila kaw, sa kaya kitaan nila in ikaw yung bagay mo indakuan nga nganan na hambuk-hambuk biyan, mga tao marayaw sila, hasabiat to amuin, hihurmat nila kaw, at tawakan piagaddatan nila kaw, asin pagadat nila mga bagay mo ito. Naberiin na bang kaw himinang na asin mga hinang nila ito, na tanto biyan karayawan na in makawa mo. Damik yan, in pagbagay sa pa mga tao bangi, biya kaw simud biyan ha mga amuin tampat pagsasalan sin basi. Amoy mga pagtunawan sin mga basi biyan. Paghinangan biyan sin mga utak, bangkaw sumud din doon, habukon pa kaw mauli mga, simud sadya kaw rin doon, na tanto na sadya biyan, pagwa mo, magbaho na biyan in mga, badyo mo in mga tamungon mo, sabab nakasud kaw haamoin, tampat yaon malumi, tampat yaon mabaho, na bangkaw mauli mang, na tanto biyan, aun wakto biyan, masunugin tamungon mo, at tawakan biyan amuin, mahinang kaw biyan, malumi din doon ha para kalayaon. Hal mo yaon. Nadabikyan bihat turay sa bimbagay mo. Bang sa upamay mga bagay mo, naghihinang sin maasiyat, mga bagay mo panakaw, mga bagay mo biyan naghihinang sin mga para kalaamoy piyanglangan sin syara, haway kaw himinang, sumagawa bagay mo sila yaon, natantuin ikaw yaon yung pangita sin mga tao kay mo, inhinang mo biyara sin mga hinang nila. Bang kaw kakitaan biyan, mga taymanghod, pasura niyo yung mga panyap niyo, then nunong na yung bagay hikuan. Maulimang in mga lima nila yaon. Magpamut sila yung simbukon kanila. Sabiat to mga palanggungan hagama Islam, sababan ko paghalian sin tao sinbukon mo reto kakahinang, sumagawa nadali kaw sa sin amin kakahinang sin mga bagay mo. Sabiat to, yupama sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in aturan sin pagbagay, iban sin aturan sin mga paglingkod-lingkod, sabab magbalik ka to, in amoin resulta sin mga bagay ta, ataw kan resulta sin mga tao amoin kasaumadyata. Amoy ito mga palanggungan hagama Islam, dengha mga amoin paglingkod-lingkod. Damikyan nasabot ti Hasanul Basri, la tujalisu ahlul ahwa, wala tujadiluhum, wala tasma'u minhum. Ibot-ibot lang niya, ayaw kamulong niya, amoy makipagsaumadya, lumingkod, iban sin mga sila amoy ahlul ahwa, amoy mga napso nila sadyain mga iagaran nila. Tawakan, amin mga tao yan tabian, amin mismo hapag-ibadat, hapag-agama nila. Mang sila nag-aagama yaon, habukon agama, tiranan sin pamando sin Allahu Ta'ala iban sin Rasul niya, nag-aagama sila, sabab, amin miyamakat sila pahambok, nagintima, pahambok guru nila, at akan pahambok biyan manusia, awin piag-idolan nila, habukon naman in piag-idolan nila umiyagad,
hapamando sin Allah Ta'ala ben sin Rasul niya, na pihali kita sin syara, amoy makipagsaumadya, iban lumingkod, iban sin sila yaon, sabab yung paglingkod-lingkod, iban sila yaon, hikataksir yaon hapag-agamata. Aun waktu biyan hikadihil sin syukuk, hikadihil biyan sin pagdurua-rua haagamata, at tawakan hikadihil sin fitna hapag-agamata. Hasabiat to di akita sin syara, humali ha mga sinsilayaon, amin huminang ha mga agama, haagama yan tabian bukun haagama pamando sin Allah Ta'ala ban sin Rasul niya. Sababin sila yaon, hika ta'sir, hikalamin niya kato. Bimana, sababan kita niyo, amin kumangiin pag-agama sin kita niyo. Kumagiin pagtuhan sin kita niyo. Pagtaat na to para Rasulullah, bangsa upama amin makipagsaumadya, makipaglingkod kita, makipagbagay daran iban sin sila yaon. Malaingkan bangsa upama imaksud mo, lumingkod kau kanila supaya mo sila amin makahinduan sin kasabunnalan, supaya mo sila biyan amin maramo biyan kasabunnalan na inyaon piyang dakan sin syara. Sumagawa bang hatatab mo habaran mo, ini ikaw di kau makagawas amin makipag meeting kanila atau kan magpasawa sin kasabunnalan kanila, labi aula labi marayaw ayo nakaw dumungog sin bisara nila, ayo nakaw biyan maningog hapaglilingkod nila, sabab aun pa waktu ikaw pa imara nila, sabab hikakangi iyaon haamuin muna sin amuin pag-agama mo iban sin mga pagtuhan mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikian pa mga tao pasik, mga tao yan tabihan amuin maghihinang sinhinang maasiyat, piyang langan sin syara amuin makapaglingkod ko kanila, tao mangi sabab yung paglingkod mo kanila yaon, wayro makawa mo karyawan din doon. Malingkan amo na yung pardusahan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala yung makawa mo, amo yung pagsismis, paglimot, pagbisara ha kaiban sintay manghod, amo yung paghinang mga bisara biyan mga loglama. Sabi mana, wayron karyawan makawa mo rin doon, tanto biya sin hadis na sabot na to kaina, wayron resulta sin paglingkod mo rin doon, balingkan yung pagig mo, hiyantang ka sin Allah Ta'ala mong sangingin, hantang biya sin himara mo miyamatay na halo na rin doon, damikyan hiyantang ka, amin taulong niya nagsusun na hapwas niya, amin may ta siya nakalingkod dito paglilingkuran nila ito. So ito mga palanggungan ha agama Islam, ding ha mga aturan pangadatan yan tabihan, amuin, hindo sin syara kato taniyo, hapasalan sin paglingkod-lingkod, hapasaran sin amuin, yan tabihan isyuin mga ibanon ta paglingkod, isyuin in mga amuin dahon tadaran maglingkod, iban isyuin mga manusya isab, amuin patut ta halian, di kita lumamod dun ha paglingkod nila, lumabay na sadya kita biyan, malingkan manghakar na subay kaw makapatumtum kanila, na di akyat to sin syara. Sabang tatab mo di ra sila dumungog iban di ra yaon tay mao nila yung patumtum mo, labi awla di na kaw sumaw sadya kanila, lumamod kanila ha paglingkod nila, supaya sadya di mapit na yung pag-agama mo. Hatungod sin mga sila amuin nagsasain pag-agama nila, damikyan di kaw kalamod hadusa sin mga sila amuin maghinang sin maasyat. So amo ito mga palanggungan ha agama Islam, aung pa rin din nakapin ng mga aturan sin awing paglilingkod ini, insyaallah Subhanahu wa Ta'ala, sugpatan sin kita niyo, kawasa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, damikyan pangayon na to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bang men kita niyo iaampun na sin mga parakala amin limabay, na hinang sin kita niyo ding mga pagkakamali, damikyan bang men kita niyo pabuntulon sin Allah Ta'ala, susungon sin kita niyo ding mga makapin pangumuran sin kita niyo, sarta amuin bang may mahinang sin amal ibadat na to, halugay na to rin di hibabaw sin gumi ini, murah-murahan aun kita ni maput dito pangadyan ng mga nasabot na to ito, damikyan pangayuan kamaapan kanyo bang sa pamaon din dito mga amuin bukod maraya ho paningog niyo ataw ka nagsaha pagbasa, murah-murahan kita niyo yampun sin Allah Ta'ala, damikyan amuin bang men kita niyo halam sin parihara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.